na dan najnovije agresije na krajinu moje udruženje Veritas napisalo je pismo Butrosu Galiju u kojeg ga upozorava otprilike na ovakve slučajeve, na jedan neviđen masakr koji će se desiti nad srpskim stanovništvom, zbog čega se na kraju i odlučilo da se ide u egzodus, da se narod sačuva. Ja sam zato i upotrebio pojam ne smijemo jer je on jači od onoga ne želimo i ne smijemo, jasno. Zato je potrebno prvenstveno bilo sačuvati našu biološku masu, ljude. Moglo je izginuti civilno stanovništvo, žene, znači nama treba biološka masa za nešto što će, nadam se, uslijediti.